megalayapost.news. Kajeng layu kejat jong menteri rang badu kari India Hasha Sweden kelawan rak sibun kejeng ekran ke basaiso ban penklannya kejeng dai hapdeng ke India bat Sweden. Hakani kejeng lang baro orliang kiri kilarai ban kentie kejeng dai ban penklan ya kejeng lang haki benta jong ke teknologi bat ke artificial intelligence. Lapan benaru ya ke Joint Innovation Partnership 2.0 bat ke India Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor ban penyar ya kejeng lang hak benta jong ke artificial intelligence bat ki teknologi ki batamai. Kejeng ekran kilalong ru halor kejeng kayi pajba hak babaro ari kilabo ya kathong ban kentio arsut ya kajing ya kayi hapdeng ke India bat Sweden hapo kisan senam banwan hadian kajing lang menteri rang badu ke India lopen pa ya kajing sangu ya ki pajba ke Sweden ya ke sarkar Sweden bat ya menteri rang badu ke Sweden Ulf Kristersson halor kajing priang sobha ya hakate ke riban penklan ya kajing ya dei perlong megalayapost.news.